Tuig ko pa nga niin ginplanuhan nga magluluto ak hini nga tokwa. Ayan na ako laan ay igigisa at sibuyas bawang para mahamot ngan mabagabaga. Ayan, ako laan ay igigisa kay pulong kuan hani. Makatabok nga niyak mapalit gudak hini kay karasa hini. Kay dati last ko nakaon 2 years ago pa. Barato man laan sayo kahiwa tagkin sila ya dito ha palingki. Kaya nagpalit ak hinihin upat kabugos. Tapos pag uli ko akong laan ay gen ref. Tapos mga next day na yun ako nagin hiwa-hiwa ayan pa square tapos iton gin prito ko itanay hiya tapos bag-o igisaan sibuyas bawang tapos kun mayaong kamhin ginisamix iyon asya ginisamix ani yung bubutang diri nak nagbubutanghin ano ini toyo kasi an oyster sauce maalat na hiya maalat with matamis yun ayan na nga ni an oyster sauce ako na igbubutang